Dobar dan, dragi naši, i dobrodošli na kanal Deca brzo rastu! Mi smo porodica Nenadić. Dolazimo iz Srbije. Poslednjih 5 godina naš život se odvija u Švedskoj. Ima nas 6 u porodici. Petar i Andreja su školarci. A Novak i Lara idu u vrtić. Tata Miroslav ide na posao, a mama Jovana radi od kuće. Naše najveće interesovanje su putovanja. Vodit ćemo vas sa nama kroz Švedsku i širom Skandinavije. Također volimo i renovacije našeg doma koje čine da nam nikad nije dosadno. Zajedno ćemo praviti kućicu na drvetu, slajm, kućicu od keksa. I ono što vam nismo rekli je da obožavamo da kuvamo. I zato ćemo vam redovno donositi ukusne recepte švedskih jela. Sve to i mnogo više možete pratiti na našem kanalu u formi vloga. Već sad možete pogledati naš prvi video gdje smo posetili zanimljivu farmu nojeva. Ukoliko vam se dopada naš kanal, zapratite ga, dajte nam like i proslijedite dalje vašim prijateljima. Ostajte nam zdravo, svako dobro! Pensa che non si conosce giusto per dire una 3,